thibitarĩ-inĩ wa mĩceni wa North Kinangop Catholic Hospital Nyandarua ũrĩa ũĩkaine ta kwa ng'othi nĩkuo tũracerera ndagĩtarĩ ũyũ wa njiarwa ũrĩa ngumo ya wĩra wake wa mĩaka 30 ĩtambĩte ta mwaki wa nyeki. Naitwa Peter Masaba na mimi daktari wa wanawake na ndutaga wĩra wa gũthondeka atumia na oku North Kinangop Catholic Hospital. Nyina wa Masaba ari mutungati wa arwaru na haha ni ha mukuruga ya wonie muruna. Nilizaliwa Eastern Uganda kwenye nisema mama alikuwa anafanya kazi na nikasomea Uganda, nikasomea Ukraine, pia kuna kozi nilifanya Germany. Na kuria okire arauga aiguaga ari muciĩ na ndari erira kuma kwao Uganda na guku ni mamuhete ritwa. Imaranyonia rwendo tondiriri tingigwa ati tiri wao kwa ng'othi nie kitagwa Kamau na dinarata aingi muno kogo haha ni muciĩ kwitu reu. Thabarĩ yake ya ũtungata kũrĩ mũingĩ yanjĩrĩirie mwaka-inĩ wa 1993 gũkũ kwa ng'othi, agĩtũtarĩria nĩguo atungatĩire mũrwaru wake wa mbere. Ni wakati ambayo tulikuanga na tuseme wataalamu kutoka Italy, na wakati program hii ili change ikabidi sasa tutafute madaktari kutoka the African doctors or the local doctors, ndio nikakuja hapa 1993. Nitukoretwo twina kirathimo kinene muno gukorwo na Dr. Masaba thini wa thibitarĩ ino ya North Kinangop Catholic Hospital kana kwa ng'othi. O maitu wake nowe watumire atue itua ria gutungatira arwaru makiria atumia ari njira ya kumuteithia. Kuna changamoto nyingi kwa afya ya mama, na ndio naona mimi tangu niwe college nikajiamulia nitahudumia nitapeana ile huduma kwa mama in honor of my late mom. Ni pia alikuwa daktari wa watoto. Sasa wakati alifariki 1985 ilikuwa ni mwezi ambayo mimi pia niliqualify as a medical doctor, baadaye nika specialize kwa hii matibabu ya wanawake in 1992. Guteithia nyina agutumite gukinyiria riu erutanirie wira-ini wake agitungatira atumia na ciana. Nilikuwa nafikiria pengine nichukue specialization yangu iwe ya kutibu watoto as a surgeon, daktari wa upasuaji ya watoto. Lakini vyenye mama alikufa juu ya saratani, nikasema pengine kuna wale wachache Mungu akiniwezesha wenye naweza saidia. Na mwanzo ilikuwa ngumu juu kila mama mwenye alikuwa anakuja kwa matibabu kutibiwa na niona kuna saratani, nilikuwa naona picha ya mama. Na hiyo ikanisukuma sana ili wacha mimi nifanye chochote chenye naweza, yani kunyihia ruo rwake koroni rwa mwili rwa ngoro kiri ngihota nondu tawerosio. Atumia aria anjĩrĩirie guteithĩrĩria kugia ciana riu maretwo cucu, na ciana icio ciaciarirwo akianjĩrĩria wĩra gũkũ kwa ng'othi nicio riu iragia ciana, ũhoro ũrĩa ũtũmaga ndagĩtarĩ ũyũ wa njiarwa agie na kĩo gĩa kũroka wĩra-inĩ. Ndutaga wĩra ũcio rĩrĩ na rwendo kuri atumia othe tondu nie tamuthurire tingihota kumenya ruo rwa mwana ruhana tiga kuteithia mutumia hindi araciara kana. Koguo wira wakwa no kumuteithia kana kake kakore kekega ona mutumia akatia yani akene ati ndamuteithia hindi arahewa kana. Na kwa ihinda riu akoretwo ari very committed na wira wake. Guti mundu umubangaga no obangaga wodi wake, no obangaga kliniki yake, na atumia othe metikitie, atumia ingi metikitie mahonaga muno ni Dr. Masaba. Lakini napenda kazi yangu juu inaweka tabasamu kwa yule mwenye amekuja kuna huzuni, na kama naweza kumsaidia kwa njia yote bora nimsaidie. Anareherwo andũ agima akerwo niwe wateithĩrĩirie aciari ao makimagia, na rĩrĩ rĩkoragwo rĩrĩ ihinda rĩa mwanya kũrĩ we. Yes, kunao familia kama hizo sana wenye wanakuja wanakuambia huyu namjua, huyu ni mtoto wako, wewe ndio ulizalisha bibi yangu, sasa ni lawyer, huyu ni daktari,
na inanifurahisha sana, inakupatia ile motisho uendelee kuhudumia watu wa Mungu ukiwasaidia hivyo. Igwete ikimakite makauga uyu uraheo mwana umuthiri onake mamu wao ateithĩtio kumugia ni Dr. Masaba, nake riu ni aroka riu atuika mundu mugima nake oka kuheo mwana na guteithio bado no Dr. Masaba. Ngumo yake itambĩte Nyandarua yothe na ona kaunti ingĩ cia bũrũri, na rĩtwa rĩake rĩagwetwo rĩheaga atumia mwĩhoko rĩrĩa mathiĩ thibitarĩ ũyũ wa kwa ng'othi. Kwa mfano, kunayo mmoja alitumwa Daktari Masaba aandike forms za admission amoperate kesho yake. Mama aliniambia, unajua nini? Masaba ameniambia andika hii makaratasi ni admitiwe ani operate kesho. Nikasema yes madam. Nikamuadmit. Alafu naingia kazini mapema asubuhi, nasalimiana na wagonjwa, ndio sasa nione nani anaenda upasuaji, ni upasuaji aina gani. Sasa kaniangalia ameshangaa. Kwani jana niambia Masaba ni admit na yule mwenye liona si Masaba. Mundu ena murwaru ndungimenya exactly kiria marerana. No hindi iria ukuigwa murwaru ni aracoka giuka gwetha ndagĩtarĩ ri ikoragwo gigikeno gitu na tugacokeria Ngai ngatho ona nyingi ni undu wa gwitikira kuruta wira na ithe miaka mingi. Wira wa ndagĩtarĩ Masaba hari miaka 30 wanjagĩrĩria thinacara na nuthu rũcinĩ na hihi rĩrĩa rĩothe angĩbatarania. Monday, Wednesday, Friday niko na kazi ya theater, na pia Monday niko na high risk clinic. Alafu Wednesday na Friday ndio siku za theater, lakini naanza na ward round. Kwa hivyo 6:30 mapema lazima nirauke kuona wagonjwa, kuona yani gani wako na mashida gani kwa ward kabla sijaenda theater. Na kumalizia ni kitu saa 12 saa 1 jioni. Ni undu wa kuruta wira miaka ĩno yothe kwa ng'othi na no kwa aikaraga, Masaba erutire kinyagia rũthiomi rwa Gĩkũyũ. Sasa shosho akakuja, nikamuongelesha na nikaita nasi mmoja ajaribu kutafsiri. Sasa mimi namueleza ilikuwa inahusu maneno ya bladder, dhoge. Sasa vinye yule nasa aliongea, shosho akaona kuna ugumu chenye naambiwa kwa hiyo Kikuyu yajashika. Lakini wakati mimi nilijaribu kumuongelesha kwa Kikuyu akashika, because yeye alikuwa anamwambia bladder ni mvuko wa madhugumo. Yeye mwambia yetagwa dhoge. So kutoka hiyo shosho akacheka akasema, we tiga kuaria githawiri kumo muthe wetagwa Mathaba kana Kamau. Tondorere ono ndanyuwa wega ona nyetekerete rosho ontware theater. Anatungata arwaru kuma kona ciothe cia bũrũri mathiĩte kwa ng'othi, amwe maumĩte Marsabit, Sultan Hamud, Loitoktok na ona mabũrũri mangĩ ta Ethiopia, na thutha wa gũteithia amwe ao magĩe ciana na makagĩa, kũrĩ mwana waheirwo rĩtwa rĩa Masaba wa kuma kaunti-inĩ ya Narok. Kuna wale ambayo wanihesabu mimi ni family member kutoka Athi River. Nimewasaidia mama mmoja wakati alishika mimba, because kulikuwa na ngumu kushika mimba. Wakanialika niende kwao na nikakutana na familia. Chenye aliemphasize sana, amesema mimi si rafiki ya familia, mimi ni member of the family. Toka siku ilinigusia sana. Dr. Masaba ateithĩtie andũ aingĩ mũno kũgĩa ciana. Angĩ maremetwo rĩngĩ mũndũ akageria mĩaka mĩingĩ, no moka gũkũ akamateithĩrĩria na makakorwo makĩrathimwo na mwana. Ona rĩngĩ amwe makona thĩna wa nda ikauma nda maita maingĩ, hĩndĩ ĩrĩa Dr. Masaba amateithia akamateithia nginya mũndũ akagĩa mwana. Masaba etĩkĩtie atĩ kũruta wĩra na kĩo nĩkuo kũmũreheire kĩrathimo gĩa gũtungatĩra njiarwa ithatũ rĩu. Na tunasemanga unapata baraka juu, kwa Kikuyu tunasema goko kuria kuheanaga ni kũrathimagwo. Kwa hivyo mimi lazima chenye naweza pea mtu ni kumsaidia apone. Na tondu wathi wakũra wongagĩrĩrwo ũngĩ, nĩ anjĩrĩirie kũgayana ũgĩ wake na njĩra ya gũthomithia atungati a arwaru arĩa maranjĩrĩria wĩra. Nyingĩ ona nĩ akoretwo agĩthomithia andũ mũno, especially andũ aya anini marathomera ũndagĩtarĩ. Nĩ athomithĩtie mũno students cia St. Luke's School of Nursing na nginya clinical officer interns.
memo interns, medical officer interns, na rĩu nginya nĩ arathomithia registrars arĩa marenda gũtuĩka obstetric and gynecologist. Mentorship ili watu wapende hii kazi ya kuhudumia wagonjwa, si juu ya malipo. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma gũkũ thibitarĩ-inĩ wa Kwangothi Kinangofu kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.